Tinggal hitungan jari jiji kita tuntungan puasaan han malam ganjil sudah beberapa kali liwat. Cuman ni ulun takun nih kakawanan di Banua masih kah jurang tadarusan nang di kampung-kampung nang di palusok nang baka ke dalam tuh nah masih aja bobohannya. Nah ulun talipun nih kawanan di pondokan bahari di pingaran apa julun puluran gesan gesan bakajian jaring atau jingkol balalaan jarinya pas batu pulang ulun telepon nih kawan nang bisi karamba di mali-mali apa puluran bata darusan julun dilanggar jadi jaringnya iwak nila beubar gangan hampap manyamannya julun pas tu pulang ulun takuni pulang ulun talipun nih kawan imbayan mandaftar CPNS bahari di bati-bati jarinya puluran tadarusan di sini jagung bakar dinya puah julun pas tu ulun telepon nih pulang nih kawan mandulang di Cempaka jarinya mageli basambal padas di sini puluran tadarusan imbah tu ulun telepon nih pulang kawan segrup maulid bahari di Muara Uya jarinya di sini butuh puluran tadarusan gangan paliat biwak paten julun jar ulun apa ada di Italia di dalam nih makanan batadarusan nasi bungkus supreme. Mudahan naik ada kasiangan bangun kayaknya subuh hari raya nih nah. Kopinak ada sampat bener ya malamnya hendak bayar fitrah. Rancak malam hari raya tuh ulun menangis aja bahasa sigan. Rasa barat bener hati hendak malapas bulan Ramadan. Piragah nih lah. Padahal pas orang tarawihan nang dituntun sinetron TV Iwak nang lagunya ku menangis ketika ku menangis. Tapi ulun baniat baner pang sudah dalam hati. Pokoknya malam hari raya tuh imbah sumbayang isya kaina dulu nonton sinetron bayar fitrah tuh pang dulu. Cuma lantaran ulun kada kawa mudik wan berfitrah di Italia. Ulun nih bingung anak berfitrawan siapa. Di sini sugih-sugih orangnya. Buka puasa aja pakai Oreo Supreme, kurmanya kurma Supreme, agar-agarnya agar-agar Supreme, tamu lawaknya mbahanu tamu lawak sani, mbahanu tamu lawak Supreme, sampai isniur isapannya bemirik Supreme. Mana bacaan niat menjulung jakat fitrah nih kada ingatan pulang. Mahir membulus ke warung acil bakso pang bahari pas waktu madrasah wayah mata pelajaran fikih. Mbahanu membulus ke warung acil tahu sumpal daripada tak salah bacaan niat jakat fitrah nih. Baik ulun batakun wan julak rose atau julak rosehan aja gina. Assalamualaikum julak ulun. Waalaikumsalam Rose, apa kabar? Itali kayak apa kabar? Masih lockdown nggak? Ahlan wasahlan julak rose. Masih lockdown di sini julak kainah kayak siput bepais ulun. Di Banjar pang kayak apa julak? Di Banjar di Kalsel nih PSBB, Paisago, Bagalapong Baras. Jadi karena ikam hendak takon jakat fitrah, nih saran julak aja pang lah. Kalau bisa, ikam mencari di kampung-kampung yang di pujungan-pujungan di Itali itu nah jangan di kota jangan orang sugih ayo julak nih nah di rumah aja ada langgar saya unjuk aja langgar situ nah karena Rosi hendak betakon bacaan yang lebih bagus supaya jangan salah kita betakon non Ustadz Irwan lah kami menggalerinya Ustadz Bungas nah didengarakan lah Ustadz Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah apa kabar julak Rosi nih? Nah, ada juga sarangnya Rosi dari Itali. Oh, anak betakun kapian, betakun masalah zakat fitrah. Jadi, siapakan baras terus ya 3,5 liter. Karena di Indonesia memakan nasi, jadi baras. Nah, kenapa? Karena kiasnya kita orang Indonesia ini baras lain gandum. Jadi bacaannya kalau nang bahasa Arabnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sahajaku nang bahasa Banjarnya dalam hati aja, sahajaku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Nah ini tunjuk lagi Rosia nang dibunci-bunci Itali nang pina patut nang diunjuk kawalai nang sugih-sugih nih. Nah sebuting pelang ulun berpesan mun singgah kena ke benua, kalau perjalanan ke benua jangan kada singgah di Kalayan. Cari jangaran ulun Ustadz Bungas Kalayan B Komplek Rauda. Nah, karena ini para karaya, ulun mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mudah kesehatan beratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bungas. Terima kasih jua julak rose. Mun ka Banjar pasti singgah ulun ke Kalayan B. Kalayan A nya ulun singgahi jua. Ulun jua sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Gasan kula-kula sabarataan pokoknya nang ada di Banjar. Barilaan minta halal minta reda sabarataan. Nang marasa masih ada tahutang haraga helem lawan ulun. Kita tuntungakan urusan imbah hari raya. Ayo jalah. Assalamualaikum.
Syukur sapala banar tarasani pulang ulun bapitra di Samarinda. Tuntung bapitrahan rancak malikit Kambang Sarai di Jambatan Mahakam. Suah jua ulun tatamuni banyala-nyala di atas nyor. Ulun kira mercon, sakalinya kuyang sangkut. Munding sanak ulun Amang Rosi di Italia tahun ni bapitra kada kawa mudik. Tapi kadiingatan lagi jar niat bebayar zakat fitrah gara-gara waktu madrasah mahir membolos pas pelajaran fikih. Sabujurnya kada wayah fikih aja Jepang. Mata pelajaran Quran hadis mahir membolos juga Amang Rosi itu. Napa hor tadiri harus di muka imbah disuruh guru mahapal. Ada enang kada tadiri pas mahapal ina taina. Suah ulun takuni bacaan apa jar ulun yang paling ingat wan hafal. Jar Amang Rosinya bacaan mandi wajib. Makalah banar ulun. Tapi mon boleh jujur rasa bahiri aja Pang pas mendengar Amang Rosi bayar zakat fitrah kada babawaan. Jaka beimbayan kah lawan ading bapitrah. Rasa dianggap jua ulun sebagai ding sanak. Bujur aja Pang Amang Rosinya bapitrah di Itali, sedangkan ulun bapitrah di Samarinda. Tapi kan kawa aja bapitrah beimbayan sambil bapidio kalan. Mun habis kuota kawa aja maisi wadah ulun di air sel sampaja. Aija selamat hari raya Idul Fitri berataan ding sanak lah. Gasan saya berataan sahabat air sel juga. Mohon maaf lahir dan batin. Doakan hari raya tahun dudi ulun babini sudah. Tarasani jua tahun ini ulun sembahyang hari raya di rumah aja. Rasa hendak titikan banyu matau yang mangkat takbir ke-7. Kaingatan sembahyang hari raya tahun dahulu Pang niwan mariahnya di masjid. Nang paling mau ulah ulun kegenangan benar tuh sembahyang hari raya tahun tadi Pang. Tulak ulun ka masjid beimbay wan julak rosehan atau julak rosi. Kopiah nang ulun pakai kopiah jangang, minyak harum malaikat subuh, baju muslim sesirangan, tapi sarung Samarinda, sandalnya sandal igir. Harau sekali bulik besandal nipon dihurupi orang. Maka tali sandalnya ini sudah baju cocok baju pulang. Talapak sandalnya tuh tipis banget kayak adunan martabak. Mana tumitnya baluang. Daradayan banyu mata ulun pas bulik datang masjid. Tabulik kisah ulun menjulung zakat fitrah. Sesuai saran julak Rosi jo supaya ulun ni bapitrah di Italia aja karena kada boleh mudik. Liwar himungnya orang Italia sini imbah ulun unjuki baras unus. Nyaman barasnya jersiden. Paribasanya biar makan nasi beuyah wadi wara kada baiwakan tetap nyaman. Himungnya hati le tatamuni pulang wan hari raya. Kawa bamaaf-maafan, baampun-ampunan. Walaupun kada kaya tahun dahulu kawa bersalaman. Tapi kan niat saling memaafkannya tuh masih kerasaan bener juga. Nah jadi ulun di sini juga matan hari nang paling dalam. Hendak meminta ampun, meminta maaf, meminta halal, meminta ridho. Lawan bubuhan sampian sabartaan. Bubuhan sahabat air sil sampaja. Terima kasih benar pokoknya sudah selama ini mempercayakan lawan balangganan maisi kuota atau maisi pulsa kewadah kami di air sil sampaja. Ulun pribadi juga selaku adingnya Rosi. Ampun maaf jo lawan pian sabarataan kalau rancak salah-salah pandir. Ulun ikan dasar lantih orangnya. Nang kaya bunyi pantun juga ya kalau harum-harumnya kambang kamboja. Lantaran harum rancak disiram. Kami salaku dari air sel sampaja memohonkan ampun dan maaf dari hati yang paling dalam. Nah jadi salah jurai ulun mewakili dari air sel sampaja mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri. Gasan bubuhan sahabat air sel sampaja sabarataan. Sampai batamuan pulang imbah hari raya. Hadangi terus video-video berikutnya. Ada aja kina muncul yang bisa menggelitiki peparutan pian. Jangan kada ingat follow juga Instagram kami @airsil_sampaja. Kula-kula sabarataan lah. Pantun terakhir nah. Hidup sendiri tanpa kekasih. Ulun undur diri. Sekian terima kasih.